Yamgiri Bapunam Sharatchandra Sharma Impact News ki say also ke Agenda Manipur taram lokchari. Ngasi Agenda Manipur ke topic say how Fraudster pull a bank to ISI bani madudi fraud to why have the oi the part of mayam technique mayama sinaba haite illegally potential oi bai to sam narakanda. Masina banki banki employee banki official sing si apang busiram bai tai apang busiba adusu anirak apang busiba si karamain tong oi thokru no haibi mutang da khana janaba tanjani maramdi Bank of Baroda dagi lanai account holder amadagi anirak lokthok pase thengkhang anirak lokthok pase khangdabani ta sangbade aduga mobile da kaida lokthok ki karigi alert su laktaba aduga ahum lak suba lokthok ke tobu kanda particular Guwahati gi branch manager sida Manipur gi akoi gi branch manager sida phone torok padagi chapchana account holder da paw gorok padagi anirak lokthok kre se khangpani sam nare kanda ahum lak su ke torombane ahum lak bukti subangam kitabai wafam ni adu laiba Shauna Toli wafam di madudi kanagumba tauchanaba nupamna sekse inkamda mioi khudungi checkbook amamdi lo issue tawuni checkbook to su tahogdraba natraga individual account holder dugi mang gidra taragadi checkbook to somewhere check to su sabra pros tawba signature am sarani account number loin kangani asugam yamna saigi semtok semjin tawro matungda account holder dugi signature am su sarakadoi na dui mathakta bank singna kanagumba mi magi individual mingsi Manipur gi aduga lokthorok kadoi Guwahati da adusu atopa mingama atopa mingsi karigino asukam chawbo sempham si mana lai se chunggadra kai se account holder du da chorona dum phone ama toraga hangakpa na thakna somehow delay to su yabra delay toroga karai danoma lanba chumba se theramba su yabra karim kandana basumaina to se insider info togi mami tabra haibagi matang duda akupa mayam singsi hangaga khana janabagi tanjani lon lengjin biribu guest singdi agi yet ithang thang phabiri basi wai Sonamani former general manager NABARD sigi suma thakta staff officer RBI aduga formerly assistant professor JNU ni ihana nai oja Sonamani butaram nuksari aduga oja Sonamani gi oide lengjin biribu basi Dr. Thokchom chandramani singh financial advisor Edelweiss Tokio ni ai chandramani taram nuksari aduga hekta tangna manager basi Chabungbam Nilabanta secretary AIBOC ni asang bada All India Bank Officer Confederation Manipur State Unit ni ai tamu Nilabanta taram nuksari yanan basai oja Sonamani laksap tai madudi bank am talaba aduga check si asaba porak paise en kan bada account holder dugi until and unless checkbook tumang dragadi checkbook si ma sara porkado ni sam na kana soyam sara ne account number khangani swaida bank tu na su chap chana laiba checkbook si toksan nabra sabra haibagi process detection tawbagi pangal leitaba jala natakana khara yamba senpham oibanina account holder gi mingsena taba atopam lae even community su manro do ni sam na kana swaida hangnabagi tanja ma lohogdaba karim kana insider chenabagi karigi kamai thambidinge sini senior moina tawriba operation si hujiki check si kaiba lapko nu pasena counter da chalak paisa lok thopadi ora maroi man clearing the pirak aga clearing the through the chakane and clearing the through the lakpanena clearing the Bank of Baroda gi representative ma already clearing house da money inusi ai check ai account paisa live tabi ngai thedon signature verification gadi toroi adono my modus operandi it is not that he came and presented the check at the counter and drew the money. He deposited the check at the clearing house and it was cleared to clearing house. Aduna nasai isamag na laga check si present robedi hojikan the CCTV lo in line arapani. So you can always identify the person who drew the money by playing back the closed circuit TV. Adu Givani. Aruga Gasagi, Karigumba, Nupaduna or Nupiadana, whoever person came, Maramasana check to present the Robidi. There is a possibility of checking that signature, possibility check issue the number of Yarangani, Arumagi present the number Duga, Laivan Upaduga, Chana his checks. I don't 100 incidents that I have a feeling that it came to clearing. That was my modus operandi. He never came personally to draw the money from the counter. He presented the clearing, declaring that the my signature verified to Ramaroi, declaring the Sali so we have SBI as the clearing house in Manipur,
Guwahati dari RBI itu mafum tana SBI clearing house gi chairman or gato bune adugi modus operandi majer kayumba nupa sina nupi sina laga present toromodi there's a possibility of checking since it was not done that way it went to clearing that is my okay thank you tamu jab da hai shi uthunu e clearing se thajalame masa mak tu present tawla da ba du ko paisa withdraw to ki ba kar mai uthunu allegation tam is there any possibility actually I now gi paukhom pidring da hai see bank sida thawak sujuruba bank sina agi license oijariba search oijariba mus oijariba haibdi khoi banker sing si ayuk nganta dagi ang da chatlaga khoi na tawjari se mi sing sina thajaba thambina bagi damak tane ar sigumba pot amam lakpada ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯟꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯨꯕ ꯊꯥꯖꯅꯕ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯃꯤꯅ ꯊꯥꯖꯅꯕꯗꯣ ꯊꯝꯃꯨꯕꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯡꯉꯛꯄꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯟꯅ-ꯅꯩꯅꯕꯁꯤꯗ ꯐꯝꯕꯗ ꯑꯩ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯖꯩ really I feel very sorry as a banker ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕꯗꯣ actually ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯣꯅꯥꯃꯅꯤꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯤꯕꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ actually in this context atopa the kona dum laksage hai seksi Bank of Baroda dagi na Bank of Baroda da lakpagi pot oina wi haibdi Guwahati da leiba Bank of Baroda na Manipur da leiba Bank of Baroda sida check tharakpagi mong ni hajari adu rigadi masi aina khoja sanam ne khangbi masi matang de clearing ga mari leina da brang khal bank to bank masagi bank oibanina amana collecting amna payment bank paying branch hai ado masagi thorai bo pots ako bank it is nothing we are the custodian we are the trustee exactly mi gi damta akoi si mi duna thajadana senabiu senaro nangi leiriba potse take the kahendana aikoina pirif the koi trustee not only the money magi property even magi case even siribhawa magi dam the custodian oirib hai sigi pot sida asigi feeling si leirgadi we have to take care achowa fraud oiba at a glance aikoina di hek lakpada ngasagi check to instrumento fraud ni natraga sajannadam ni koi khangoi but counter the yora matam di there is so many procedures aina pigdre checks even not only paisa achobada natana check macha ma suko hada tarai logo lupa ma gi check tuga lupa lakh ma gi check tuga ani du gi khena thammoi se yamna check sin na yingbam change bank tu gi ma gi system and procedures lay adu gi potu ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯗꯨ ꯂꯦꯞꯁꯦꯞ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕ ꯊꯣꯛꯏꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯕꯦꯡꯀꯤꯡ ꯐꯦꯇꯔꯅꯤꯇꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯄꯜꯂꯔꯣꯏ ꯄꯦꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯕꯦꯡꯛꯇꯣ ꯄꯦꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗ꯭ꯌꯨꯔꯁꯗ ꯃꯗꯨ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗ꯭ꯌꯨꯔ ꯐꯖꯅ ꯏꯟꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯤ okay lauram magadi ngasi thoiba thogdok se thoroi aikoina bank da thabuk tawjurba aikoina ikai bandangi se nangam moy ada ngasagi paisa je achobani just like 10 lakhs adu regadi akoi call to buya da bra signature soi tawriba account holder duda akoi call to bugi sisu bank ki rule da leireba paisa choba payment toram dai dagadi amtang confirm to haidana ko ama pandagi lakpase samai confirm to payment check si su to gibra to dabra samai he achoba high value mayam se toram dai call to ne masu to gidabagi mami uyi araga at last check to pass riba aigi fraternity ki manung da laiba whether Bank of Baroda is no State Bank or is no any bank aduda magi khutna yam laina payment to talk to kiba hebse mase payment to riba bank to madui achoba marala mane okay
Okay, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗ꯭ꯌꯨꯔ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯁꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯏꯜꯂꯝꯃꯒꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯦ ꯊꯣꯛꯑꯝꯗꯕ ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯦꯡꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯇꯥꯃꯣꯗ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯌꯥꯝꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯊꯝꯕꯗꯨ ꯁꯦꯞ ꯑꯣꯏꯗꯦꯅ ꯕꯦꯡꯛꯇ ꯊꯝꯃꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯥ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯐꯥꯎꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯅꯪꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯐꯣꯝꯗ ꯃꯦꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯊꯤꯔꯒ ꯂꯧꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯃꯤꯗꯣ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯔꯦꯄꯣꯗꯣ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯅꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯃꯤ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯕꯦꯡꯛꯇꯨꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯖꯔꯁꯤꯡꯗꯣ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯏꯜꯂꯒ ꯆꯠꯂꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯖꯟꯅꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯆꯦꯛꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯣꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯁꯨꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯃ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯩ ꯃꯣꯠ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯝꯂꯞꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯣꯅꯥꯃꯅꯤꯁꯨ RBIꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯀꯣꯟꯁꯨ ꯂꯩꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥꯁꯨ ꯂꯩꯕꯤꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯁꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯣꯏꯔꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁꯁꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯗ ꯐ꯭ꯔꯣꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁꯁꯤꯅ ꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯗꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ट्रिपल कंट्रोल चेक मल्टी लेयर सिक्यूरीटी चेक अमको याम तवेब अदीदा मसी चप मानने याम सिक्यूर है गसाई RBI मखादा लेरिबा SBI जे SBI सिदा भौबदा अखोगी मे गी तांग 19 दा असम गण परिषद की खइसदा खइगी मे उत्पल दत्त कौबा नुपा अमगी अकाउंट मागी नुपीसिना 18 मे सिदा मागी अकाउंट चेक काइगी चलुबदा 3000 खक लेरमे अदीदा 19 मे सिदा गसाई मोबाइल मंगोद SMS अलर्ट अमा लाखिद्रेबो 18 सिदा 19 सिदा 14.5 से लौथोमेबो यामना सिक्यूर होइना इकोना ट्रस्ट अमा लेरगा SBI से वन ऑफ द बेस्ट ट्रस्ट ना हनमाय हाइने बने बैंकिंग सिस्टम दा अदुगा इकोना फाइनेंशियल एडवाइस दा कोना हाइबसे फाइनेंशियल फ्रॉड से करिनो हानम तक डिफाइन तौजेगे तारकोदा ngसाई मल्टी लेयर सिक्यूरिटी चेक सिस्टम सी सेबी लिंखर खरबतुं सेबी दी सिक्यूरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 दा एक ऑन खरब मतुं दा खगी यामना कोना कंपनी अमा लेखलगसु फाइनेंशियल सिक्यूरिटी एक्सचेंज कांबुसे सि लाखो मतम दे कोना क्याम एक ऑन गेदा solvency money no khuk thamali kana gumna fraud am taw ta argidi koi karigumba paisa du mangba yadi haibit investors sing paisa mangba yada banina CB gi 1992 act gi makha da kamai to geda 15% interest to bo hantu ga bitho halebo haidi asugi medik section da thameba adubu ngasai gi CB aduna ngasai gi financial fraud ana hoji ama tawra ise masi hantak ki matang da thui ise utpal datta da asam kana parisa thui isiga ngasai tilotama kobi तेरा स्थिति कोई सी अमदा थोई बा थोदोक्सी मसी कोई आइडेंटिटी थिप कोई कोइना कोई फाइनेंशियल फ्रॉड मतुइना फाइनेंशियल हदक की तौरिबा असिगुम थोंग से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मखल मने मसी फ्रॉड से करबी मसी क्राइम मने अदुगा मसी सिविल लॉ वायोलेशन तवेबा अदुगा कोई मसी की डेफिनेशन जे फाइनेंशियल फ्रॉड से मसी मयाम द खंगन बिमरोइना हाइबे मंदी कोई चौराना चावना खाइदबदे मसी की डेफिनेशन जे फाइनेंशियल फ्रॉड से intentional act of deception involving financial transaction for the purpose of personal gain haiba masi tawge auraga atamna na singna raga tawrakba mo oibanina ngasai ge pose tangai fadana ngasai ge loophole do ama leikheba leidi sida kwaidi ki sauna cheneri se security exchange board of india idana sebi na yamna ek on kharba ponebo isidi kudak ta dum ek on kharba 1990 do ek on kharba matungina dandi bi basi yamna line lairibani adugi makha da koina multi structure layer system से तौगदबनी employee dual ओहनगदबनी triple control तौगदबनी race fraud awareness तौगदबनी हाइदना सेबी की मखादा लय मसी तौगदबसे मसे आइदी बेगना दि वारो बिरोय अखोइदा ट्रस्ट डेफिसिट अमा अखोइगी फाइनेंशियल एडवाइजर अमैना अखोइजु इकाय बम फावरिजे याम चाव अखोइ Edelweiss Tokio से बार इंटरनेशनल कंपनी अमा खंगनी अदन मसे याम चाव सि अखोइना इकाय ब फावे मरम दि ट्रस्ट डेफिसिट अमा अखोइदा लेहनदबसे अदुगा CB की नियम से कदि विकाक्तबनो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अदन अमा लय कोई ओजा जन खंगी सिगी मखाद 1990 दे एक ऑन करबा पोनेबो सिदी इट इज ए फ्रॉड फाइनेंशियल फ्रॉड इज ए क्राइम इट इज ए सिविल लॉ वायोलेशन अदुना मसिदी गो हेक फंगु फंगदिगिने लेमना थारो नन वैल्यूएबल बो इशू तबो याब पडबने अदो तबुददी सिदे कोइना सेक्शन लौदबदा कोइना खुनाइबदा मिउ हुंखक लयना ग्रीक सोसाइटी दाइ इडियोट ट्राइब अमसुंग आइडियल इडियोट हाइरगदी अखोइगी होजगी इडियोट हाइदि 3 इडियोट नति इडियोट से कमाई तौगे दा मसा खतगी खनबा
मसे तौरगे अखोई सिरजु संगना मसे थुगाइरगे काइने स्मार्ट सोसाइटी दा अखोई सलाई होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड दा अतमना अखोई पैसा लै खंगा लौथोखिबा अदि तेलो तमा को भी नुपी मदा लौखिबा उत्पाल दत्त कोबा बे अदुगा अदुसु यामना असम गना परिषद की यामना कन बदुगुंबा एमएलए अमदगी लुपा लाख 13 मी लौथोखिबा हाइबसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अमनेबा अदुरा मसे इडियट कवे अदुगा ट्राइब हाइबसे कमाई तोगेदा इडियट राइटिंग साइगिदो मसा खदै खनबा तौरगे यावना तौरबा सिरजु कुसु गाइदबा गांबुनेबा अदुगा मसिदि थिंगबा गमरो अनिसुबा अमदना लेना ट्राइब आइना यादब मोंगदा पोटेंशियल दी याम लेरबा पोटेंशियल दी याम लेरबा सम सम नारे हाईली टेक्नोलॉजिकल लेबा अदुगा अनिसुबदा लेजा ट्राइब होय आइगी बाउंड्री जे आइसिना ख्वाइदि कल्लबने हाइबा आइसिना ख्वाइदि फबने मज आइगी कंपनी आइगी कम्युनिटी सि खक्तगी खनबा आइगी पर्सनल गेन गिदि ओइबा अदुगा ट्राइब हाइजिगा साइगी कोइना नागा कुकी दु नते को मजमता सेंदोक्सगे भारत संविधान पिरिबा शेड्यूल ट्राइब की डिफिनेशन दु नते मसिदा पिरिबा ग्रीक सोसाइटी पिरिबा ट्राइब हाइबसिदि कमाइ तोगेदा सिटिजन अमगी थाक्ति यौद्रिबा मतंदगी खनबा अदुगा आइडियल हाइबा पोसिन दिसु राल रोय सेल्फिश होइबा अदुगा सेल्फिश होइबा अंग को मखल की सेल्फिश नि सम सम अदुगा औदम लाक्सगे चंद्रमनी अदुना साइगी सि पोसे इडियट को कांगबुसिना तौबने ओके थैंक यू ओजा सुनाम ने मरोइना आइना हंजनिंग से अखोई तामोन रामतन फावरिबा करिम खानदा पीरिबा बैंक अमकी सु मसागी चपचाबा सिस्टम अमा प्रोसीजर अम लेरि प्रोसीजर सिंगदो चपचानी इलेजल अमगदी समय कराइद्रोमा मसिगुंबा पामदबा थौदोकसे थोकदबदगी दम थिंगबा यारम भविम ने हाइबनि सम नारे कांदा समय कराइद्रोमा चपचाना पांथोकदोबा नत्रगना करिम कांदा बैंक तु कायगे दोरिबा हाइदि पेमेंट ओइदोरिबा बैंक तु की इनसाइडर यावबो याबगी ओथोनङाइ लेब्रा सिनि सिगुंबा थबक सिंस मसे या मतमदा I know for Congress, my modus operandi is not very clear to me. Okay. But either it came via clearing or check to present to Rabra, Natraga, Nasagi, Bank of Baroda, Guwahati branch, bill for collection, and a more infal branch, Harakibra, Masigi, clear picture of Hungry, for the bill do in a thorough way. Check is a bill, money, bill Aduni. I do pay check present to organize. General Secretary, but possible way say just on any category go some clearing yama bank to bank clearing I understanding that it came to clearing to is simpler, no face is recorded. I know counter the seller check present already my face be recorded under the camera. Aduga clearing secretary is just a paper that goes to the clearing house. Adu clearing house the television representative Bank of Baroda Alakani. Aduga Magi Aina Tazar it went to one of the private sector bank to clear it again. They have a private sector bank Niam Lani or a Bank of Baroda give Niam Lani and Yangaraga. Okay, so the Tamagi account Pisaka 3,000 later, okay, 2,000 people are bank clear to money. Adu Kariman checks present to Ramtabo or Nasagi checks clearing man bank branch to branch and a quick inward bin for collection and not how many has a river or a collection of how way the pastor Bunupado. The person who passes the check, then he is to be held responsible for it. Okay. Okay, had you clearing it through the Lakiba or the some Naraka, Masa present to Gata, highway some Naraka. But still, second specially clearing to land. Look to put the Masasi law with the brother. No, it go to my account. My account. Yeah. I account the Salanam to check to have the learning. I do Salanto bank to the Salanduga, Chetuga learning, clearing house the salary, clearing house the Pesadre, I account the Changaneva. I do waiting a Sagi, ID, Suan Voltoroy, it is just bank at the moment of Zagraneva. I kind of check checks in a present to burn a trager, Magi, outward bill for collection and a laquidity bill to clear to Unpado. Someone has to pay and a tabum your neighbor, pay cash or pay clear. Modugi Soito, he is to be held responsible for that. Okay. I don't have like to say, don't like to break him to timing in the way, but young interesting way I like to do it. Break him to the big news gauge and Manipur, young people put them from the Tuna Putuna Laxage, big news, me and Tadano Livio. Break him to the young people put them up. I'm going to tell them, Tamon Nilabanta, Tamoy Shaitagi, any supplement on Highway, I cited him, Janigina, Nasagi, clearing a quick can counter the Pisalamation, some Narakan, Masadi, present with Pisale, the Gi Pisalakanda, Swai the Dimas have the present with Ramina, Masadu, the Trinkle, but Banky, Bankamana, Piva Sek, Bukasi, Sina, Moni, some low the Aruni, some Narakanda, somewhere, come the Yangadi, still, eh, must say a quick Bankini. The assassin never able to we have some Narakanda. Big amount, but say 18 lakh sama, another 15.3 lakh sama. Doctor, I think like a saying, Kampadum Charo Pishan Hajariba.
masi kari kino ming se aduga individual account na sini check to gidi tamu sai uta haigre somewhere process maduga magi procedure and lapses lebagi keno duni haigre men oina leitlen su khala si ma se nam la si ma se tongna keno to boya gadra treat to boya gadra bank ki adu su return a big amount of like 18 lakhs to adu I do the clearing counter thadel me masai account bu soi le mani sam sam na kanda ain khambada masai account su chap chana ngaki hangbra sasanaba mingda hangbra baram di trace ti tor godor na ma adu ai chungche sela ngone khale tamu kai thamini ngi daw somda laksing da ko I amtang awareness something ko please obviously India government ki tarikh madagi Central Vigilance Commission na ko akoi si vigilant oyu haidana ko cheolam pangthoi bane hai sigi marakshida akoi wasak tana kaino tawdana not only the bank every section of the people akoi section C haibana ko Central Vigilance ke akoi da hoji message leiba matam khabar so dum thengna du mai even honorable CM na so akoi Central Vigilance ke place the week holi dana tawis section lo haiba section basi akoi khubak si makhon thon ge di ye chu ju khubuda that means officer phami bedusu mapandagi lai bedusu ani maki section be gi darkar lai ana si sigum by education si atoba bank ki su torum be ai na khale aga state bank india gi su ko akoi gi miyam da awareness pe tech learning center an ko customer sing se ga tinare ga sometimes officer na traga koi hold chatna mayam ga interact tawe section lu khochal lu hai section ba si takai fadana mi ni duna section nothing will be happen kan sai khuba ki makol thok ta dumai ai sai gi ai gi ichanupa chandramani na pangriba sebi gi gobi sir sebi ga i mariam leina da ban khalle adigi khoi sarna panghiba whether clearing the action counter the action collection su action payment to budune payment that is called payment si gyawdun su payment to we khoi gi now sir ki account am leibdo cme biro please pay a sum of rupees to abc akoi yinga ko akoi payment to we because we are the trustee custodian have the mapu dugi akoi kano lawgadam we have to take the advice and we have to do something whatever the actions apambadu to the section da dune sir clear the action counter the action check oina piece no last the quite luri the payment dune that is the last madu the thing hubang thing hudra ga diko nandokre ha chumna check ga diko so hairo lalum chalu badai ne ngasi fraud analyze adu di kaidori whether any bank state bank su isuno ela anga sa haje sigi watson say not only paying of Baroda gi natte it is not for the state bank of that this is not for United Bank so all in it aduna di kamai to weda siguma fraud work percent it is an offense criminal offense nasagi aigi account gi sajanaba check na natrage any kano omana ko akoi arbitrary amana paisa lagthu khri khanga di lalam magadi ko madu nasagi account holder haitare ko mapu haitare ko masina khudakta police ta kano laws the way Indian Penal Code ki akoi ki section ko 420 Indian Penal Code section 420 achoba offense ne sina logi oi bedala adige mo bank manung da tawraga di bank na su nasagi bank manung da su complaint lai gani ko complaint lai ma tamda kamai tawge da asengba fraud or ma di nasagi khudakta bank tu na nasai account holder da paisa han ga da mate okay account holder da na if he like to penalize he can do so many things interest pu haibara he or she can do many things interest pu la claim to we ari aina sai aina chandra isana pa chandra ne sigi sebi gi matang sina achok ke no ne sina icham chamba pot ama
दा चावना उरुपदुने ngасai check tu payment torom dargadi soi du lale natra keno to fraud tawre je khangba ya bo pot khar le yamna responsible person amana officer amana check tu magi makhute yor ku matam da mana thamui seng amagari he will feel something similar again khakla ye ko heta sorok tu sapada akoina khani de sam sam mamada like that mafam du da leirom ni ko something feelings la kane feelings to lack matam de ne khoina phone call tawris account holder sunjo shoidana kainom di phobom to yevani sam nai kan phawbudo phawjen na da ba phawjen na da bi dum pitok yo ya gi ba phawdi phobom to yevani ase ke noina mi moina dum feel to yevani aduna kamai to ge da yam chamba wada ngasi se ai sima sare au pham mai kai ri ai gi bank ki kangbu na sigum ba ma tarai na yam lai na huran ba phaga du huran ba phaga de na huran ba du yokat ki bedo really I feel very sorry I see tamo so membrom thadi bank community moina ikai ba phawu dune du tamo matam kuina mayam gi seba to duna ai khoi sum to ko ba tamo ko helpful lam bo tamo ne tamo ado khara mana phatta ba to ba haidi phatta ba to mi du moina section lo go ba gi to bo du ta phatta ba thabak to mai pang na to on gi bu du mai ta bu ikai ba do tamo phawu ru nu tamo sarat chume asi police le moya phabang akte wera madiko akhoi gi marakta su mioi base si marakta su adum yaure akhoi yerung gi plate am leidana plate am lauru bada marum ho bas yaruk tam din natte ko madu akhoi na madu su section badra ka le okay thank you chandram ni ai lak chning se baro chandram ni men oina huziki lai wafam se men huziki fraudster hai batai man khangi se individual account holder sigi my account number khangani mobile number khangdo khre sam nare kanda sek number khangdo khre sam nare kanda ai lak chning se somewhere karai jano ma individual ki site te su kitang kom thok pa gadra kamai khangnon gi no natragana heta kana gumba swaida ya adu gumba gi lam dur am expert or ba kangu geng kupu sing jina khang ba am lai ba jala natragana even man khangam do se bank ta mase big amount lai ba hai bo khang tor mi sam nare kanda masa tari to roi ne mai target se bank balance sam chora bo khang mane account holder ki chap chap details sam phang khang do khre at the same time paisa lok thok khre mobile alert chap OTP ki kan sai ke no to alert lam de phang do rim ni alert to phang ga kai roi lok thul khok to ga mai lai no se damo dum sona alert oi do rim ne ba atoi to sumana number do sindu ga to khre yam chaw ba yam sathi ba ke no ne sam nare kanda somewhere mase icham cham jaba individual account holder amada dum thokpa ya bajala natraga account holder masa da ki kitang information share tok thok ki ba khangan ki badagi chu khudong cha ba lo bujala kamai tham bining se si moda yang sai tamon sai habi bido tamam bank fraud is a criminal offense se ana adu mai yare na koi punna koi ji yamina renga si yam nuai bise koi punna koi offense na ne haina ta bisi yam nuai hai aduga state da koi da sigi batang sai habi do cham cham pot am su misi oi thok pu yai sigi post se sai am habi do clearance do se masi punishable ek sai hai gre aduda ekoi na awareness sam khak tawe kamo awareness da ekoi da 3 point na koi na ai lak seding ne baroi na account holder sina whether she or he mana disclose tok thok pa ikong kom thok pa da ki bi sina khang ki ba ma natraga yam section na thamasu hai ba masigum na yam na khuloi ra ba asigum geng kupu sing sina process sing sina hekta ma dum track tok thok pa ya ba jala sini adu di yaroi yam nakna ba koi gi koi na han ba pau hek ta ba matam dai koi na am dai koi na mari le na ba bisiki ichi masigi mari le na mi sing dai koi na han na case study kok tawe random sampling am koi inquiry tawe ba cham na se ba koi ga nakna ba tinaru ba oi ba ni na maram dai ta hai koi na hai je kwai nakna ba mi sing se kana ga kwai gi latest kana se information se pi gi ba share to gi ba lai ge na ai ba se da adu di sorry smai do mo chawa se ko ya de akhoi na singna ba sing le rami adu singna ba sing adu ta sengna manipur gi wang ma da lai gi ba oi bani moi de sing ngai di oi dre ba aduna moi gi site gi sing ngai se sunglai lai ta ba matam se adu da ne ngai gi intention ma yaw ra ga taw ba pot am khak yaw ri intention ma yaw se organize gang khutpu gi mo ong da yamna sathar pa du kwai di nakna ba source ma di yaw ne ba source oi ri di account hangi ba do sai masana di chala gi di swang hang na dre ba I am to music to me, and the Selaga and the Zimapan, talked about the Sumo, the Cradon Tower, see, I couldn't think about that. Quite a dumlay, but Shazipura account hang you, I do go to visit of you, guy, and mobile robot, Masai person, share the way, however.
ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯊꯕꯛ ꯆꯤꯟꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯊꯕꯛ ꯆꯤꯟꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯊꯥꯖꯅ ꯇꯥꯍꯧꯗꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯋꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯍꯧꯗ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁꯁꯨ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯚꯤꯖꯤꯂꯦꯟꯁꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯤꯖꯤꯂꯦꯟꯁ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯣꯁ ꯀꯥꯔꯗ ꯊꯦꯠꯂꯤꯕꯅꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐ꯭ꯔꯣꯗꯨꯂꯦꯟ ꯑꯃ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯂꯔꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯤ ꯄꯤꯛ ꯑꯞ ꯗ ꯐꯣꯟ ꯀꯣꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯕꯦꯡ as soon as notice ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯣ to go to the nearest branch ꯇ ꯆꯠꯂꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯏꯕ ꯑꯃ ꯏꯔꯣ ꯐꯣꯂꯣ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣ ꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯦꯟꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯊꯤꯞꯅꯦꯕ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇꯨ ꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤ ꯂꯣꯟꯗꯥꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯊꯤꯞ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯁꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯍꯥꯡꯉꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯅꯅꯦ ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯂꯣ ꯑꯞ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯕꯦꯡꯁꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ ꯂꯦꯌꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯤꯀꯟꯁꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯣꯅꯥꯃꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯔꯤꯀꯟꯁꯤꯜ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯑꯣꯔ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯗꯦꯂꯤ ꯑꯣꯔ ꯋꯤꯛꯂꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯈꯔꯁꯤꯗ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤ ꯇꯧꯋꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯔꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯃꯅꯨꯡꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯖꯕ ꯕꯦꯡꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯂꯔꯤ ꯍꯦꯛ ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯁꯦꯂꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯁꯦꯂꯔꯤꯗꯨ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯣꯔꯁꯥ ꯇꯧꯅ ꯍꯣꯠꯅ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯤꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯊꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯔꯤꯀꯟꯁꯤꯜ ꯇꯧꯕꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯣꯅꯥꯃꯅꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯔꯤꯀꯟꯁꯤꯜ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯐꯟ ꯑꯣꯔ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯐꯟ ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯗꯦꯂꯤ ꯑꯣꯔ ꯄꯦꯔꯤꯌꯣꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯀꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯁꯣꯅꯥꯃꯅꯤ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯍꯣꯡꯕꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗꯨꯅ ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯃꯥꯏ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯅꯝꯕꯔꯗꯤ ꯄꯜꯂꯝꯗꯣꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯅꯤꯅ ꯐ꯭ꯔꯣꯗꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯪꯉꯝꯗꯧꯁꯨ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯐꯥꯕ ꯂꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯣꯏꯗ ꯄꯥꯗꯕ ꯑꯃ ꯍꯪꯖꯟꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯗꯁ ꯑꯣꯄꯔꯦꯟꯗꯤꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯒꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯤꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯦꯛ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯃꯅꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 2 ꯄꯨꯔꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩ ATMꯁꯤ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯅꯤ ATM ꯄꯤꯟ ꯀꯣꯗꯁꯤ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯁꯔꯦꯟꯗरिꯡ ꯃꯥꯏ ATM ꯀꯥꯔꯗ as well as ꯄꯤꯟ ꯀꯣꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯄꯩꯁꯥꯕꯨꯗꯤ ꯔꯦꯒꯨꯂꯔꯂꯤ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯕꯠ ꯃꯥꯅ ꯃꯤꯁꯆꯤꯐ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ATMꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀ꯭ꯌꯨ ꯑꯃ ꯂꯦꯞꯄꯤꯁꯦ ꯅꯨꯄꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯪꯗꯦ ATM ꯀꯥꯔꯗ 5-6 ꯄꯥꯏꯔ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯃꯥꯡ ꯈꯔ ꯊꯥꯕ ꯈꯪꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯀꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ ꯏꯔ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯝꯕ ꯄꯨꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪ ꯕꯦꯡꯛꯇ ATM ꯆꯠꯇꯧꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯀꯥꯔꯗꯅꯤ ꯁꯤ ATM ꯅꯝꯕꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯟꯕꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯌꯨ ꯍꯦቭ ꯇꯨ ꯇꯦꯛ ꯗ ꯇ꯭ꯔꯕꯜ ꯑꯣꯐ ꯒꯣꯌꯤꯡ yourself to the ATM, draw the money yourself, and give the PIN code as a secret to yourself. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩ PIN code 3492ꯅꯤ ꯁꯤ ꯀꯥꯔꯗ ꯆꯠꯂꯣ ꯑꯩ ꯂꯨꯄꯥ 5,000 ꯂꯧꯊꯣꯛ ꯄꯨꯔꯣ this lack of discipline or lack of ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ painstaking ꯑꯣꯏꯗꯕ laxityꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯂꯩ and secondly ꯑꯩꯒꯤ opinion ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ supposing ꯑꯩꯅ ꯕꯦꯡꯛꯇ ꯄꯩꯁꯥ like 32 lakhs is a very big amount 32 lakhs saving bank da thamabodi is subject to fraudulent easier otherwise 32 lakhs imta 330 lakhs ma aina medium term loan akoi fixed deposit 45 days is the best 45 days the short term deposit thamadi madudi 45 days di madudi it is becomes a time liability bank ki time liability madu kai ba yadreba aduga ngasagi aigi account di demand liability demand to pithok toribni demand to pithok paga time gi fixed over the time di document to khenarakpani na you cannot aduna aigi opinion di we should also ngasagi short term deposit precisely so 45 days thambiyo 45 days thamani tarani aro darkar levadi bank da chalaga is kai thuk sake number 1 yield su khara helakani and safety su helakani aduna yamna bank ta account 45 lakhs ka thambasi I am people don't do that
they put it in short-term deposit of 45 days. Aduga darkar lagi lok thokani. Aduga bank to instruction pay ni 45 days lok thok renew to be when a bank will do that. That is the safety part of it. Aduga ngasai mana paniwa mana. Lok thok ki banu pa na amaro na. Lok thok ki banu pa na ni mai account to jang dor ni pisa clearing ki kano da thun laga. Hai banu pa se trace to wo ya ga dor line. Nakana mana hang do account su freak oi do ni. Adui ngasai account su ni account holder ran men na. Aru sang ibere account kanai sang supposing moina I was told that it is in this bank one of this private bank that sang here na hai ba adu idi ngasai ming cover do you some Patel is there Sandeep Patel Sandeep Patel se kanano my account number ke ano so adu idi amor so mari involved or he may be right or wrong he may not be involved also aru my ming se appear to my account se karo bank te lai kamai no sang adu ticket pati is not a very difficult job. Okay, tamu dalam tamu rumah ni lah sebenarnya mana, pasal lokto pikir bahaya, pasal lokto pikir, seranturan bus section raga, tu kan semua, bank itu sukses lokto, betul ki, lokto kere, 18 lakhs sama, 18 lakhs withdrawn on 10th October 2018, another 15.3 lakhs on 30th October 2018, tu kan, ngarang nasi muk 16 lakhs sama lokto kita rokan lagi, Guwahati branch ni Impal lokto 15.3, masak hang pun wani, mamang lokto ki, ane lokto ki sekarang kita ramai, barom dah hari, usik lah ise, barom dah hari. Is the bank responsible for casing for sake to responsible so that our bank to kiam sawi aduga reimburse to whether bank na sai tamo chora kom di pan gre sab chana magi ko sajan naraga logdi log raba paisa sing se mapu du gi mangoi dawra bank na singum thopra simtang pan bibtai da Sarat pakhom speeding da aina khangau da bam lai whether check si sajanaba check la natraga bank ni shoot over check to okay. If bank ni shoot over asing ba check to magadi asagi account holder de sumaran amak lai tab de na tamo hybrid se baruina check book ama adu karamba individual account holder to da sab chana issue to go do do ni yes okay bank ni shoot over check to ni check asing check is hajan ba su ya hojik am high rate technology is very high asing ba agi check agi custody de lai ga ba check book to dagi oiram magadi masagi akoi account holder digi su section da bigi marana ma lai tabdi natti okay adudi tungan ma ain gi oi ba chat adu lai re adu sajana ba pumna saba solidly sajana ba orgadi mangi ba paisa se bank to na hanjan bam thoi okay adigi hojik si aigi chanpa chandram nigi Chandramani sum pandabdi ade maram he is a very researched in everywhere. Thaina chanarame chin badagi bank da chala nang account ta hangbiramo adi tomba leibani ai khangnaba leibani. Hawiti bungo hawjikti madugi kanodu wakhal di power ga tabu yada ba khar lai. Okay. Maram di hawjikti Reserve of India na KYC know your customers. Adigi digitalization tawse CKYC nam su taw khalai. Mayam say lower ba procedures fail up kai kra lower matungda magi document darka laiba ko identify tawna ba Aadhaar bu de hoji mandatory hoitre major wariga di akoi gi pan card kana lairi mayam say lower kan the last akoi namduis biometric to khubi yam nambam changi masa yaw da ba yada bas di kano tawdre Hadi bank ta so sam na ga sigum bo se thokpuni na masa yaw ta na ikong kom na hang bo se ya handana bam chu system adum sem mi aduna sina si thamraga nga sagi pesa mangre do asengba fraud oramadi if it is fraud bank is full responsible yes okay adune sida nga sigi agenda sigi wai marum di fraud oi hragadi masa bank tu na pesa hangadabani si niyom su lai in case individual masa mo ki tawudu bank su fraud oi ne hekta tawgadab di natte ma ki su tungan ba manungi ube inquiry macha ma di famda bi soyar mara leiba mi do mara leiramagadi ko masu punishment phangani yes banki manungi oi ba insider yo right to private firm se banki manungi ba nium khare leijeri inquiry ma leigani masa gi ma fraud example fraud tawrameng khalone fraud to the nupadan intentionally tawring khalone good faith hisi sizna ba yadre
थाइना सिजनरी से गुड फेट ऑन गुड फेट आइडी वखान इफा फना इफा फन हौजिक वो इकन फन याद्रे हबिरनो कोई सारना सा हाइबदो हौजिक एटीएम हाइगेदी इट इज कॉल्ड साइबर क्राइम साइबर ट्रेजरी ने एटीएम का से एटीएम से थोड़ी से साथीबा मखल नाक्तने फोन कॉल तौरे नंगी पिन नंबर दु पिरो अदुगा तौरे नंग से तौरे सिबो को से नंग इनवैलिड तौदोरे का बैंक नेवर कॉल यस बैंक never call see ngasigi message bank never give to any individual yes kindly never give call to any individual ada sigi poche so whenever telephone comes regarding the mentioning about your ATM card being bank never call never believe it never call disclose any details ada sigi call do reply piru budigi ko lot of not in the 1 or 100 it is in 1000 in Manipur pikraba Manipur da ko sida मागी अकाउंट की थ्रू ATM कार्ड की पिन नंबर नत्रगा डिस्क्लोज तौबरी शेयर तौबदगी अकाउंट की पैसा मयाम मांगी हजी स्टिल कंप्लेंट्स मयाम सेम सेंग नारदी खतम मणिपुर से सेम सही खरा समझबा तो खरा मिनम बै से खरा सेरान दुरान तो बै से खरा है माइ सर समबद नती ने डॉक्टर यावनी प्रोफेसर यावनी ने कया माले मोने कॉल आई एम फ्रॉम दिस इंग्लिश से फजंगा हिंदी से फजंगा थाजरे से डॉक्टर से यावी नॉट ओनली डॉक्टर पुलिस से यावी मिस समो लाइक हैबा अदुगा माइ मैगी लाइक त फंगबो ज्ञान माइ मैगी लाइन प्रोफेशन दुर लेबना बने दुबो मनुंग चम्बम याव ओइरो त सुमने गुलो सम नाय कांदा कोइ हाइजनिंग से सम नाय कांदा मियोइ बैनि मियोइ बंग आंतनी खंगबो ओइगरा खंगबो खंगतबो ओइगरा ह्यूमन बीइंग नि रेस्पेक्ट तो मतौ ताय एट द सेम टाइम सस्पेक्ट टू सिंगना बाय सु बदु अदुम पुन्न समिनर कांद रिजेक्शन बैदो ओरे सम नाय कांद सिंगना बदु रिजेक्शन दोरि से अदुना याम फन छु खंदो पिरुन हाइबनि चंद्रमनि आहा लोशलक पैसे गसाई तामोन थंबि वफम दा सो फार इज रिएम्बर्समेंट गसाई की बैंक त सिंगबा बैंक ना दायित्व पुबगी वफम लाक्तारगति चेकबुक की मतंग लाख कांद इंडिविजुअल अमद सब चाना इशू तो बिबो चेकबुक ओरमगति मामा सागी सु खितंग असोयम लेरे हाइबनि तसेंगना मसिगी फाइंडिंग द चंद्रमनि की व्यू कमेंट उबी ओरमदि कंप्लीटली फ्रोज तो चेक को बिजाला नत्रगना इंडिविजुअल अमद इशू तो रिबो सब चाना हुजिके अकाउंट होल्डर न तो चेकबुक तु की अम सिनर को जाला सा हुरान मनि खंगदे सेलक पनि खंगदे नत्रगना कमेंट करी करी फाइंडिंग तम ले स्माइना अमा फाइंडिंग अम ले खोगी देवप्रिया दास को बिनपी मसा मा जुन की तांग कुनमा पर सेंट्रल बैंक दा टेली कॉलिंग एन साइना बद टेली कॉलिंग का फोन का तोनर का पिछा लोग तो पजे 24999 से मागी अकाउंट की लोग थोखरे मा कुदक ता मोइना मगोंद चार्ज तवी नंगना सेक्शन दबगी कस्टमर ना सेक्शन दबदगी नंगी पैसा दो मांगजबनी हाय कसै जाना हाय बदो सै जाना हाय बिरो कोई आरबीआई की वजा तमोन स्वाई बिरे याम चुम्बो वादे टेली कॉलिंग से मरम मोइदना पैसा मयाम जारी मद मांगहनख्रे अदो मासे कस्टमर सिगी असोइबा मो याम यावरी अखोइना लोइनमक फ्रॉस्ट कंबुदुदा हाइबा बरान थिजन बया दबा म यावरी अदो पैसा दे हले योर फ्रॉड मनी स्टोलन मनी इज योर मनी हाइबम लेबो बैंक दी करिगुम फ्रॉड ओरमगदी दे जस्ट रिटर्न द सेम एंड हाई 15% इंटरेस्ट हनगिबो यावे हुजिकी निपि मचा से तो हुजिकी निपि मचा दा पिगिबा पैसा जी सबचाना चानमरी पुलिस स्टेशन दा मान कंप्लेन तवरे 24999 जे जुन की तांग को निपान दा मागे अकाउंट की टेली कॉलिंग को तांग लोग थोखरे नंगी से ngsai हाइजिबो बैंक नेवर कॉल दो अदु मादे रिसीव तौथोरेबो अमाय तौर पैसा से लौथोख्र मतुंग द बैंक ना फ्रॉड ओरमन मरम बदना नाना सेक्शन दबा तारग सो इकुगी सोइबा म लेग्रे अदुना रिटर्न बैक तौगी स्टोलन मनी इज योर मनी नो वन टू कोई साइट से थोखरे अदुना स्टोलन मनी और फ्रॉड मनी इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस इवन दो बट पर्टिकुलर इट इज योर मनी है मतलब रिटर्न तौगी सर मणिपुर हुजिक हेदक तो मणिपुर की बरोदा बैंक की हुजिक ngसाई की नारेंगबम तिलोतमा की मतंग से टोटली फाइंडिंग हाय तारे ngसाई की मरोइना लौथोखिबा चेक साजन कंप्लीटली साबो ओइग्रब जाला नत्रगना ngसाई तामोन ताकपिबा मसा मसा द चेकबुक तो इशू मसे से सिंगना निंगा बम लेदिने कोगी इंडिविजुअल ngसाई पर्सन अकाउंट होल्डर सिदसुने मागी कोगी लाभ सम लेखरेबा फॉरेन द मतम दुदा कोई मपान द लेबगी कनो म लेखरे याम अदुना लेबनिना ngसाई की पर्सनल चेकअप से ngसाई की रिकंसिल तौबसे मसी मतम चाना तौगी देबो ओके अदुगु ngसाई मोदी सेनरगा लेबाइजे ngसाई की एरिया में याम लेडी सम अदुना ngसाई इंटेंशन दो intentional act of deception involving financial transaction for the purpose of personal gain है वो जी financial fraud है जी ओके यामना intention में यावना तौर पर ना असोय बे तमाम लोशल को तमाम सुनामने औजा सुनामने खितंग तेंतंग नाइब ताय मतुदी मेनोने बैंक एम्प्लॉयी सिंग दसु वन ऑफ द प्रोसीजर अदुगा सिस्टम खरा लाप्स तो बगी फिम सु दुमोरी अदुगा एसएमएस से अकाउंट होल्डर सिंग सु सेक्शन दबा असोयबा मरोइना एटीएम गरी एटीएम इन बिलिट रोइदोरे नंबर पिरो खोलो मेसेज ऑफ द बीबीओ से my both message the employees and to both the employees have to be diligent
and follow the rules as per the laid down procedure. Number one, and customer so I give Pishari me one a sinagre and a cockpati adre. You have to be careful about your money. Aruga reconciliation city passbook should regularly update to you. Aruga I check issue to Kangde even ATM the look to Pisarazo record Masam Tampere Herega I passport reconcile to say. I think it is the most important. And thirdly, digitalization matamina fraud city na Kambangam the Basu Yam your the awareness is very important. So my request and a message to the bankers is that please educate the customers, please educate the owners and to the account holders, please be vigilant, and it is your money and you take care of money properly. That is my request to everyone. Thank you. Oja Chandramani Oja Sonamani aduga Chandramani aduga Tamon Nilabanta ngasi impact news do lakpiba aduga si Agenda Manipur se mapung phan bidu lo chalapota kai khamnu chero guest sa humku amung kana thagachari ngasi ke damak impact news ke Agenda Manipur matang se lo sanjana tanja yorle adu bulandam se thokliba thokdo wa thok kya ge marik chom report ke damak impact news mi yeng ta aduna lebiyo